Kako ćemo mi sad proći? Čekaj, pa molim prvo. Pozvolite ovdje, možete ovdje pa tamo lijevo, bolje vam ne naći. Volite tu da... Kako vidiš prolaze tamo? Neko sve njega, on je piksel. Piksel, pusti piksel. Oni ste iznad onda, nemojte mi da pozvolim, ali bolje, tu da je. Znači, mnogo nema prolaze, da li, puštate izgleda. Zatvorim tamo sve. Oni imaju pravo trošiti naš novac i prosvjedovati. Nemamo to pravo. Vidite ga, je li ima bateriju jednu da bi ostavili? Onda će naručao. Koliko se mnogo proći od novih zvijezda, od novog slova po... Šta ćete? Šta ćete onda kad dođemo do toga? Šta ćete kad nisu obori po ovoj zemlji? Ljudi, ovo je sramota. Naša zemlja, naša jaka zemlja umire od pljačkanja, od krađe, gladi, jeze. Ljudi su gladni, a vi i dalje upate po istome. Vraćate nas u sramotno doba ove države, u 41. sramota. Kada budete vi tamo preko, ako nas možete, bacili kamen na ovu stranu, imajte za one koji nisu čuli, gospođa je rekla da je fašizam najčešći dokaz Darwinove teorije, da su ljudi nastali od majka. Ja mislim možda ljudi jesu, samo je problem u tome što neki nikad nisu postali ljudi, jer da jesu, ne bi ovo mogli činiti svome narodu, svijesti svojih suboraca. Gospodo, s one strane baš... Mir 4. Polako, vrlo polako dok se policija, evo ga, koliko vidimo, policija se udaljava. Sad ili su odlučili da pripomoći